The Malta Junior Eurovision 2023 jintrebaħ minn Yulan Law. Yulan Law hija rebbieħa tal-Malta Junior Eurovision Song Contest tal din is-sena biex bekk il-kantanta żagħżugħa se tkun qed tirrappreżenta lil pajjiżna fis-26 ta' Novembru f'Nizza, Franza. Yulan li għandha 13-il sena saħret li tliet ġurija bir-rappreżentazzjoni tagħha tal-kanzunetta Reflections mill-film Mulan. Yulan mhix ġdida kif fil-passat kienet ħadet sehem f'The Voice Kids Malta. Hi kienet waslet sal-finali tal-Malta's Got Talent u anke Sanremo Junior Malta. Dan fil-waqt li mhux l-ewwel darba li parteċipat fil-Malta Junior Eurovision Song Contest ta' kif fl-2019 kienet għamlitha wkoll sal-finali. Il-kantanta rebħet fost 12 il-kantant u gruppi li kompetew għall-finali tal-Malta Junior Eurovision Song Contest. Fit-tielet post tal-Malta Junior Eurovision Song Contest ġiet Dawn Desira u fit-tieni post ġiet Daylin Kassar Rendic. Ir-rebbieħa ntażlet wara l-vot li tiedu permezz ta' 80% mill-ġurija u 20% mill-għażla tal-pubbliku. Hekk kif il-kantanti kollha l-ewwel darba ipparteċipaw b'cover version issa mstennija l-kanzunetta oriġinali li se tkun qed titkanta minn Yulan fi Franza. Il-kanzunetta mistennija li toħroġ fil-15 ta' Settembru. Fl-istorja tal-Junior Eurovision Song Contest, Malta irnexxiela tirbaħ darbtejn fl-2013 meta rappreżentat lil Malta Gaia Kauki u fl-2015 grazzi għal Destiny Ċukuniere.